Hoxe estamos en Monterroso, na comarca da Ulloa, penúltima xornada viaxeira deste primeiro ciclo descubrindo a comarca de Lugo e as terras da Ulloa con Guido Guía. Moi destacada a presenza do río Ulla como gran recurso natural de toda esta comarca e, por suposto, tamén o patrimonio histórico que iremos vendo ao longo deste paseo. Tal e como está deseñado este plan do GDR que fai Guido Guía, permite coñecer a un tempo natureza e patrimonio arquitectónico. Hoxe, por exemplo, coñecemos o Pazo da Laxe, a área recreativa da Peneda, a igrexa de San Miguel. Soy inmigrante retornado, vine por una beca de la Junta de Galicia. Estoy aquí hace prácticamente casi un año y vengo participando de estas excursiones. Lugo tiene mucho para dar, tiene un alto potencial, ya sea en turismo agroecológico, para vivir, tranquilidad. É a primeira vez que veñen e gustoume moito porque puden descubrir lugares que viñen varias veces a Monterroso e nunca os vin. Estuvo moi guai a actividade, des o privilexio de facer amigos e ver lugares novos. Eu estou moi contento con este modelo, por iso repito, de feito fun a todos os paseos do Xeodestino Lugo e Terras da Ulloa. Yo las recomiendo por el hecho que te permiten conectarte con la gente, con la cultura, y como nieto de gallegos creo que es lo ideal. Recomendaríalle un montón en esto a xente porque é moi guai e vale a pena. Espero que con todo esto que hemos conocido pues atraiga más visitantes, más turistas, que nos conozcan porque estamos cerca de Lugo, que puedas pasar un fin de semana, gente que pueda incluso estacionar para vivir en Monterroso, porque como mucha gente decía, qué cambio, qué maravilla de zona rural en la que podemos vivir y teniendo todos los servicios. Un gran éxito estas 9 primeiras xornadas nas que o promedio foi de case 150 persoas por actividade, persoas que viñeron de toda Galicia, incluso de fora, do norte de Portugal, de Asturias, de Madrid, de León. Agradecido sempre de toda a xente que veu a Monterroso a esta andaina, inclusive, pois eso, con unha meteoroloxía hoxe un pouco adversa, pero ao final demos salvado e nada, esperamos vos na seguinte. Tamén con moitas ganas xa de comezar o segundo ciclo, despois da última xornada que será no Páramo, retomaremos e faremos de novo os 10 concellos deste fermoso xeodestino co que estamos desfrutando tanto dende xullo do ano pasado.